Hello, this is Clifford, the real estate Paxiteer. Nangita ka ba og parlat diri sa Balamban, Cebu? Kining mao tan-awa nga video. Just watch this video. Ani ana, farmlot subdivision for installment diri sa Barangay Singsing, Balamban, Cebu. Labing unang farmlot subdivision diri sa Central Visayas. Nindot kay ni kay ongoing ang development sa site unya ang Barangay Road paingon didto nagsugod na og semento. Only 5 to 6 minutes travel gikan sa Trans Central o Gaisano Town Center unya 7 minutes from Jollibee, Balamban o Gaisano Grand Mall, Balamban. Less than 15 minutes from Tunisi Heavy Industries. Monthly installment, 0 interest, no down payment, 6 years to pay. Adunay 10,000 pesos reservation deposit. Minimum lot area, 1,000 square meter. Only 31,806 monthly. Price per square meter is only 2,300 pesos. Ang name subdivision, Hacienda Terra Verde. Sample capitation. 2-3 pesos per square meter. Kanya minimum lot area nga makuha 1,000 square meter lot area. So i-multiply na nimo, mo na siya ang total price 2.3 million pesos. Dunay reservation nga 10,000 pesos. I-minus nimo ang 10. So ang balance is 0.290 pesos. Payable in 6 years. So divide by nimo og 22 months, mo na ang 6 years. So ang gawas money 31,806 pesos per month. Makatukod ka maximum of 250 square meter sa 1,000 square meter nga lot area. Nya ang the rest, ang sobra, 750 square meter for agricultural or farming activity. Sama sa magtanong vegetables, crops, or fruit or bearing trees. Dunay overlooking view mao nga schedule dayon og site viewing. Contact this number, Sir 917-771-7460 kana sa Globe or Sir 932-111-5788 kana sa Sun number. Ang amenities ani mo ni grand entrance with guardhouse, perimeter fence, 10 meter wide road, ang 5 meters concrete, ang remaining 5 meters isikakilid 2.5 dunay planting strip, drainage o pathwalk. Dunay light and water connection, basketball court, tennis court, clubhouse, swimming pool o children's playground. Less than 20 lots na lang nabili ni, so reserve dayon sa imong farm lot. Contact this number, Sir 917-771-7460 sa Globe number or Sir 932-111-5788 kana sa Sun. Daghang salamat.